Tang hapok ke first half Khyrwit Hat Valverde haka jinghikai Persha ya ke Man City. Ngapiang subhaya piki parlok ke bajus ngau tanat ban page ya ke video haka ne ke channel. Haka jinghikai Champions League round of 16 first leg kata ke Man City Persha ya ke Real Madrid haka ne ke jinghikai Valverde Tang hapok ke first half wala ban yo hat-trick. Nda ka ba uyo tap ya ka gol ban kong jung u haka menit ka ba arpau buat buat sega gol ka ba ar haka menit ka ba arpunyau pada haka menit ka ba sau pa ar Valverde bala pendap ya ka hat-trick jung u patang haka kelas step ke Real Madrid kala ban lam kumat dalai la not Henry habawan teng haka kelamit syam la don shu wala ban tap gol kumta ka jinghikai kala kudno dalai la not haka wei per ka jinghikai kata ke PSG Persha ya ka Chelsea haka ne ke jinghikai ke PSG kala ban penlim ya ke Chelsea dasan la ar pada kini ke gol jung ke PSG la tap do Barcola haka menit ke ba Shpel buat seka gol no Osman Dembele haka menit ke ba Sao Paulo buat seka gol no Vitinha haka menit ke ba Nyau Sao buat seka gol no Kvaratskhelia haka menit ke ba Praphenreu pada haka menit kedai Paulo plus Sao Henry kini gol jung ke Chelsea pat la tap do Malo Gusto haka menit ke ba Alpra pada Enzo Fernandez haka menit ke ba San Punyau haka wei pada jinghikai kata ke Bayan Leverkusen Persha ya ke Arsenal kane ke jinghikai kala kudno da ke jinghikai da wei la wei pada kane ke sigol jong ke Bayan Leverkusen la tap do Robert Andrik haka menit ke ba Sao Paulo pada haswa ban wai artat ke jinghikai kata haka menit ke ba Prap Khandai ke Arsenal kala yo ya ke penalti pada shoot da ukai Havertz pada jinghikai kala kudno da si la si haka wei pada jinghikai kata ke Bodo Glimt Persha ya ke Sporting SC penlim ke Bodo Glimt dalai la not te parlok mynta sngi tang kini khubor pada pisngo tanat banskap ya ki khubor sport sngo ma subscribe lang ya ke channel kum kadak pan ai ke jingkersian ya ke channel khublai shibon